Obuyakhulu ebandleni awufuni uzibandele ikhesi ngoba wasubeke nanzima ithi ngene abantu noma ungathi wena uzakho correct ngenapho ucorrect under the influence yabantu then let's give it this yabona nje manje kwapho into oqala ngitshena ngapha anditshena ngapha let me tell you this secret to have the right to judge me but ukuba wena uke wazama to judge me into yenza iyi-one usilike iqiniso and it's going to fall upon you. God forbid abe ngeqekazile ingaba lelema labantu ingabe it is none of your business because this church is not your church, it's a church of God. Wena iright yakho iyobana uphuma ngantoni xa uyibona uba ayiyo phuma ngalamnyama uzibala umlomo ngoba awukanga ukuthiwa sibhekise wena abantu akhatela abantu ngiyaqasha mabethu ngina njike ndabeni athi mangiqale bakhe kuphi kwabe uzawuqala nini wena uba ukhathalele batha uthi bakakala mwenzo nakugadise bathi wena mwenzo zidlisi ezikasathana ezi alibetha ngazo akwenza ingathi wena ukhathalele batha ngaphezu komnikazi webakhe. Let me tell you this. Umfana uza kuTheth yeke le nto lephuma manje umfana uza kuDavid ekhalezini David Nkosi kaThixo ndiyawazi ubungafani uSawuli okefuna ubulala ndiyenda ndifumana uSawuli engcolekekile ndimbinze ngomkhonto kungabe uDavid ambulala uSawuli yomntana ikumkani endimiswe manje uThixo uthi uDavid ngicimba ke ngokuba izawuselebrate ikhala lenkomo kunenyeswe yoma jisuku besijike bezibonasa uthi David bamele ubani bebeke usalele kuphela ngothi mthini uthi David ngena yona usithatha isibindi so uthatha umkhonto ubinze umgcodwa kaThixo khona besiba nami ungenalo wena uthi mina uSawule isithathe zisibendine chance oba ziphinde zene ngiyemphiwa ke mina uThixo uthi kodwa ngangenzi ngoba uSawule bengabiselwa ngiyo ebemiswe uThixo umuntu azawubhekisana kulo ebemisele uSawule wathi babi bulale wabula wabufana nobhuluka bochu was killed by David because you don't have the right. When was busy bazame ezinzi ezenziswa nguSathane ngenxa yabangena lwazi bingene emigileni sithule ke thina sithu nabo iGreece bakaba thithi president tonight sithu singeke ngoba kaloku kuthiwa biyayikazi thini azidophela kwakwakhe yakusibije ukubona abase asikhathi unamwana ngoba nokhala uthi bandina abafuna lapha nasiwena bawa alifuni balapha ekazomkhaya kwathi yoma dabi zena nilile umsebenzi nami nilile iyafuna ngifoswa nguye izothina ngibhlungu ngaye nto lenze yona uphinde wena uzobetha ubetha abanye bolilo uthi bayikhala uMoses usister wakho Miriam ubrother wakho Aaron bathi bathatha kubi ngoMoses uMoses uthi Moses don't worry abathethi kakubi ngawe bathetha kakubi ngawe ngoba ndiyi Moses owonyulewe wabanza iqhenqa uMiriam iqhenqa ofa uAaron wabanza iqhenqa brother and sister blood abegazi baba lo iqhenqa bafa ingabathe bathethe kakubi ngomgcodo bathi kube kufika uthi ukuthika never athatha into akambise lapha awuke bachile ubuhle bakhe athi thiyakuthetha ngayo. God will never do that. He will always protect his own. He will always protect his own. Amen. You are going to pay. Somebody kazo sayo upi yupo ndata ndazira atika babe mulali tumsele kon ingani etithethwa wena unengani idoni ngabe ngithanda ngisuthi ngoba ngabakuthi ngivi ngoba ngithethwa ngokuyathanda moya ukuthi to the point obana ngaba ngoba andivali lithi uba ziyathethwa kuyenziwa nami yathi siyayenza ngoba nithi kwani siniswe disentoni ngisaqoyinkani uzafuna matakisele wena hayi different leave umbani wena uthi kwengani ufuna ukuthika ehle azotakisela wena yabazona siye izinto hayi ukuthi besihalela uziyeke
kodwa kuba kusitshwa yena ngiyayeka ngoba bengisahlala kuyenza ngoba bengisafuna kuba kuthiwa ngoyike bani enguthixo because I cannot act with God. Amen. Yabo zela babo ayingomthetho lo wathi isidle nokuthi wathi akufuna short wathi akufuna kuyela kwi-vest when you never walk on the streets ungabe short ungabe i-vest ungabe i-tricot ungabe i-dodo uthwapa until wena ziyena mina nawe athetha babo. Amen. Ngoba leyo i-athele yami nithethe na just now nje uyayazi akufanele kanjani izinto wazithandayo Danfala zishouti ifanelwa zifast mashabona indoda ingathathima lokho engisachima yande ngisalisha izitho zami ithanda ukuthi uzoshoneza lezolento ithanda sijini ithi bangcwele ijini ifake lento labo sibona ukuthi abantu uyayeka into ngeke futhi ubhalile nathi uthi anizulini bangabakithi live lo mayisitsho kubo ikaba lokho kwekuthi siyakinga amakhwela yabona ke kumli kuzilungele yani klafa into kwethe mfana okwenye kwethe bino akho kodwa sikuhlobile ngeso yani ngithi nje kwantantangile ebusuku ithi manje ngithi ngisho ngibona após o programa de escola eles vai logo aí no trabalho o responda já eles na filha casa para mulher beleza com ele muito já ele disse aí não se fundissa ngezinto esigqithe kuzo basona akukusana phathi lesenalo ezakwenza ingathi sikhona la ngoba ta ingqondo yakho inkulu sozo ngibona ifana babuye ngokhe uzawubamba lento ngithethayo yabona lebethe igama hayi nyani uthatha injalo ayikho qha ingqondo yakho usathanda ukudlala ngawo. Amen. Kodwa kwanthatha uba kwezidimane lahluka ngayo iphole kanti akubheke kanti yoba wabuya nje wenza ntoni. Amen. Yabona. Amen. Be careful elathimo uba ukhona umzalwane okanye ubaba nalo problem suka kuyo ekhaya aqinisa isithemo abela imisindo basejele baninzi xa imisindo abanye abantwana babantu abaninzi balele bangcwabeni ngenxa yesuku umazi namzabantwana baba uyenzile ntoni naye yale mthelo andiyazi ngenzeka bendibasho intoni that means umsindo is demonic umsindo bedemon ekhaya layo ngoba manje sifuna